محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده بالمال واللسان والسنان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Dari mga palanggungan sin kami atiranan sarta na sin mga sila imaalog ha kamo ha social media dalam doa aday sab kanyang katan in pakarajaan na to nalilikos kita niyo sin waktu baita kato taniyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin dalam Quran Maha Mulia Suratul Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala pawaktu. In waktu, amuna in waktu sa laggo-laggo, puunan sing kita niyo manusia. Wayroon dihil kato taniyo sin Allah ta'ala nakaliw indayaw niya rin sin waktu. In waktu sa laggo-laggo nimat dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena amuinin puunan sing kita niyo. Wala kita niyo piyanaugan bulawan iban pilak palawom simbay na to. Atawa nara na to dalay dayong halawom sin pakandangan sinina na to. Buat malay lain kan lawakon na to ingkatanyan halaw man sin waktu amin dihil kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na puunan sa laggo-laggo sin manusia hakabuhi niya in waktu ririhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabab yan subay na to ini kadalon marayaw. Panganalon marayaw iwan uno in sabab. May kita niyo piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun maksud kabayaan niya. Aun maksud kabayaan niya kato taniyo. At sabab yan, in pakarajaan na to bukon siya mahunit, lando siya maluhay, intanda niya nagpara siya sambil daak asupaya kita niuri mahusa di masusa amin mangas kasan sinuno-uno pakarajaan karena indaak niya namita kato taniusin kasannangan amin kasannangan wayron bugto niya amin kasannangan haadlaw kana. Sarta doon hayan piarahan kita ni undang-undang sara. Bang na to iniurulon akaron, wayron na hikasusan na to. Alaw man sing gumi ini. Karena in gumi ini, iman na sinloon niya kataan, mananyak, way makapin. In makabin dakato taniyo, amoy in piaglugtuan na to, halaw man sin waktu rihil kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na, bang hadya kadnalon sing kita niyo, bang kita niyo kumawa, dahil ha mga kaptangan sin mga sila nakauna rin kato taniyo, kaptangan sin Imam Shafi'i rahimahullah, law tadabbaran nasu hadhihi surah, lawasa'athum. Bang hadya law niya, in manusia. Amoy in
Kannalon niya to marayaw. In sura ini, ang una in suratul Asr. Sura siyapahan sin Allah Ta'ala in waktu. Mamarahin na lang niya kaniya. In sura ini. Pamintangan niya, doon niya hay ni makawa in kasanangan niya, doon day sabhay ni Jumatu in katan kasusahan niya. Asabab yan, subay na to hatihon in ono-ono pakaradyaan, hakabuhi na to naglalawan-lawan in mangi iwan sin marayaw. Mahita to, hasupaya makakannal kita niyo marayaw, makapangannal marayaw, bang unutuod in kabayaan sin Allah Ta'ala kato niyo. Hasupaya kita niyo makabalik magtupa amin tiranan, pamando dia rasin daak niya. Amo na yung pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hambuk riwayat lang niya, bang hadja, kaya ingatan sin mano siya. Batwayroon na rokaing ayat panawgon sin Allah subhanahu wa ta'ala, amurahin sura ini, amin suratul Asr, mamarahin na kaniya ini. Hati niya doon na kita dumayaw kumangi halaw mansin, amin sura ini. Hangkan na inkaaw si mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang nato biya mga hati huntod marayaw ingkahalan nila, sambil kiyabay ta kato bangunin jumato kanila. Biyay ta doon hay nilang niya, wakana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, idal taku lam yaftariqu illa ba'da an yaqra'a ahduhum alal akhar surat al-Asr. Kita kalong. Ingkaunan si mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puasing kanaog sin sura ini, apabila sila magbak, di sila sa roon doon magbutas, sahingga makabas sa inhambuok pahambuk din kanila sin suratul Asr. Nakita ka, mahita ito. Sabab kaingatan nila imaksud sababin sila Arab. In bahasa ini, habahasa Arab. Kaingatan nila sa roon magtuy-tuy in kamaksuran niya. At sabab yad tubiya, luparagbus pagpatumtum sinambuk pahambuok pakanya. In suratul Asr ini, hambuok, hikabuhi, sin bigi jantong sin hambuk manusia. Sarta hikalasig sin udyot pamaranan niya himibal, doon haamin kabayaan kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab doon haon makawa na to in kakuyakan na to dito adlaw gana-gana, bangkitan niyo himibal, in ini buhi-buhian in pangadnal na to, harap patuhan Rabbul Alamin, amin himibal magtuyo, maglugto, dumauhat, kumawa, umagaw, sin waktu, dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya, maurol na to, madto intiranan, hikabatok na to, madto pakasanangan, amo na yung kasanangan, kakal, tiya takama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, mga katautay manghuran, haagam Islam. Nakita ka, uron hay ni, bang taurulon, wal asr, ibot laung sin Allah subhanahu wa ta'ala pa waktu. In waktu, amo na in waktu, muna. Hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu kanaog, sin sara harap kaniya, sampay natangbos na tibuok siya halom sing kawan tag 2 tahun. Amo ini in waktu siyapahan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang nato maagaw, makakawa kita niyo paginhawaran nato si mga waktu ini. Amin waktu halawman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, halawman sin kawan tag 2 tahun, sangpat na ang payad to kaya batukad na to ingkatan marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto wayron nakasusahan na to. Ang parangya turi na to kabatukan, yaribeta kato,
innal insana lafi khusur. Bunal-bunal to di manusia halawm kalugian. Halawm kalugian, inasalan si manusia. Bang siya nagpahil-pahil, bang siya nagliso-liso, bang siya wala nagmatuyo, bang siya wala imurul halimpa sindiya aksin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto maluwi na tuod siya. Biyeta adunay ni, lugi in manusia. Buat malaingkan amuray mga sila nagparat saya. Illal ladina amanu. Illal ladina amanu. Amuray mga sila nagparat saya. Bukod yung pagyanon pagparat saya hiwal sa jasin jantong. Sabab yung pagyanon pag-iman, al-imanu qawlun wa amal. In pag-iman, himumungan, labay ring haamin tasdik sin bigi jantong, ubos pag-anggaw taan simbaran. Al-imanu, muna-muna, kaulun wa amal. Hangkan naroon haon, biyay ta kato sin hambuok. Tabi' ya Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, laung niya, biyay ta kato, laysa al-imanu bit-tahalli wala bit-tamanni walakinahu ma waqara fil qalbi aw fil qulubi wa saddaqahu al-a'mal. Biyata doon ni Hasan al-Basri rahimahullah, bukon lang di ang pag-iman, pag-iyanon doonhan, ba't miya mga hikabtang hadyasin dila? Ataw hiparungog sa jahay si Yusuf kabayaan taparungogon. Wala bit tamanni. Iban bukon yung pag-iman, pag-iyanon, angan-anganon hadya. Sumakawa lang niya yung pag-iman, amoyin, simubsob palawm sin bigi jantong sa takbiyunal singkatan amal niya. Bang unimpya maratsayan niya. Na maratsaya siya, wairun tuhan do kaing malaingkan in Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan, wairun pagtag-ipunan niya, rukaing buat malaingkan Allah ta'ala, isa-isa niya, tunggal, way hikaruan niya. Na maratsaya siya in Rasulullah da'ak sin Allah subhanahu wa ta'ala, di siya himinang parkala pag-agama, bang bukunda, daing haamin labay na patarang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa baboy kapos paiddahan, simingod kauhakatan mano siya sing kakahinang nila, sinwala sila diak sin Allah ta'ala magpasampay. At tawabukon sila daak. Imana sing daak, di siya magpalabi-labi. Bang unin daakan kaniya amuhat yan hibayta niya. Doon hadyabihan. Di manjari dumagdag, di manjari gumanap. Bihan yan. In pamarat saya si Muslim sa bunal. Naamoy tuin kasabunalan niya. Na marat saya kita sinaunin kitab. In maana niya, pagka kita na marat saya inaunin kitab, wairun agarun tasara bang bukod daling halauman sing Quran. Iwan sin hadis, amuin pagpatarang sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu daing kaaunan niya hadis, iban hadis kudsi, inyan katan, wahira katan daing Allah subhanahu wa ta'ala. But in Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia aksin Tuhan Rabbul Alamin, papabayta aning katan manusia. Kun, innama ana basharum mitlukum, yuha ilay. Baita isila ya Muhammad. In aku laum, bashar.
Manusia biada kanyo. Manusia da ako biya kanyo. Qul innama ana basharun mislukum. Yuha ilay. So makawa impiagbidaan na to, in kamo, wala kamo kaya panaukan wahi, in ako kaya panaukan wahi. Bangaon hibis sarako inyang katan wahi ring Allah subhanahu wa ta'ala. Kana siyaksian sintuhan Rabbul Alamin, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya magkabtangan tungod paparkala pag-agama, buat malainkan bang siya magkabtangan na ingkatantan wahi dahin ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan ingkamatanan niya mga katawtay manghuran ha agama Islam. Na marat saya kita sinaon in malaikat damikyan. Wayroon lang tapagpising kita. Dahil nga mga malaikat, piyamarat sayan, tainyaon sila daak, dahi sabdamikyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hauno-unon pakaradyaan. Halaw man sin gumi ini kaniya-kanya, daraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga malaikatin, amuin maghibal kaniya. Aun malaikat magtungko, magpatubo sin ini tumbu-tumbuhan, aun malaikat diak sin Allah subhanahu wa ta'ala, maghatod sin ulan pakain-pakain na kawayan sin Allah ta'ala ipahatod. Sibo da panaugon hakumi ha ini lupa. Ibang panaugon harakat. Inyan katantan Allah ta'ala yung nagbabaya. Inda jinis. In amuin mihna sin mga malaikat. Daakon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namarat siya kita. La nufarriqu bayna ahadin minhum. Wayroon piyagbidaan. Biada sin mga kanabihan amuin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya kahagad na to in sila katan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga kauman nila. Ang pain Rasul sallallahu alaihi wasallam diaak pa katan ini alam. Bihan. Lamud na in alam katan. Nganan mo in katan alam. Lamud. Nakasud halaw man sin pag Nabi, pag Rasul sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labi-labi na tuod, indua, tumpukan, amunin pag-ianon sa kalain. Amunain, ini manusia iban sinjin. Biha. Naamo yan, mga katawtay manghuran, haagama Islam. Naman jari, doon haaya, tasura ini, matalos sa siya. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Unang pag-ianon amilus salihat. Amo na impag-anggaw ta sin hambok Muslim pagdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maana niya katan sin amanat pag-amanat kato subay kita rin mahayanat. Amo na in daakan kato magtaat kaniya haun-uno na hinang piyag marayaw niya. Iban tinggalan na to in katan piyang langan sin Allah Ta'ala in katan piyag maksiat sarta tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini bang muad to na hinang amuad timpag-ianon amal salih. Bangkaw naghinang singkatan amal bukon tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta wala miyakad doon ha pamando. Diarasin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tayo maunsin Tuhan Rabbul Alamin. Amo yan mga katawtay manghuran ha agama Islam. Na doon haon inhi ka upat niya at tawasaw bil haq wat tawasaw bil haq. Impagyanon tawasaw bil haq amun yung pag-ianon, wiyajib sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap Muslim usog babae. Al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Wajib inhukuman niya. Mangdaak. Paamin matarrang siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala ipapahinang kato. Subay ka mangdaak.
Subay ka magpasampay. Iran manglang kau renghay ng piyagmungkir sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ni maksudun haon, magpasampay sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala ala basira. Amin miya makad. Kaya kanal mo barayaw inyaon kimukugdan na kaamo, aun tinggilan sin kabtangan mo, tinggilan deng ha Quran ka atawaring ha sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nako magduarwa. Sarta bil hikmah. Iban hikmat. Unin pagyanong hikmat. Sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aun katarangan sin inyaw na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang wala niya na hinang, misandan malingkat pa rin sin agama Islam. Subay kita tumangkis. Bating niya ang katan, way kapos pa iddahan, magbing kita madto pakalugian namin biyay ta sin Allah Ta'ala, siyapahan niya ibot pa wakto. Amo yan, mga katawtay manghuran, agama Islam. Na ini ni, bagyanon at wasaw bil haqqi, muna nasihatan tayong baranta. Bang mo kaya nasihatan na siguro mo na ba't inyong katantan na kaamo na kauha, aturan sara, aun nadalil mo dahil hakuraan ibang sunna, sarta matarang na inyon, kaya hatihan mo ba't inyon puunan dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin nang hindo ikato tanyo sing katan hinang, na doon hayan, wayroon na pagduarwa, hipang lapay na to, na patay manghud na to. Ayaw ko magkahaka ng mga taulong niya, may taisab sila ini manudsod si parkala sing kami. Suway naman sila manghindo kamo biha. Suway naman sila magpatumtum kamo. Na inyan to mga tao kulang yung panghati. Sabab muna in magtay manghud, agama Islam, suway ini nagjajagadyaga hihay karayaw katan sabab nagkakasila sa haran kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ta doon, sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Di mabista ang pag-iman sinambok din kanyo, sa hingga lumasa siya hatay manghudnya be sila sa niya ginawaran niya. Wala yakunu mu'minan hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita kau yan, mga katawtay manghuran. Na, inmano siya, di siya makakawa sindaraugan at awasing kasanangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala bang diyari makawa in katan amuyin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya. Pag inawabaran niya mo na rin katan, patay manghud niya. Inyad to insya kaya wajiban. Biyanasin, kahalag si mga kasabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap sila magbak, di sila magbutas, saka ino magpatumtumpiatumtumila, hantara sin sila. Magbasa pa kanya sin, wal asri, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ampa sila magbutas. Manawon na sila pa kanya, sin uno-uno na tudjuhon sinambok-pambok din kanila. Nagdara sila sin pagpatugtum pa kanya, ringha Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan, mga katawtay manghuran, haagam Islam, na watawasaw bis sabar. Damikyan subay awnin pagpatumtum piatumtumi, doon haparkala pagsabar. Amo na impo-puon in, ginhawabaran sin amok manusia. Di mikiraog hanap so kabayaan niya. Di mikiraog syahawat niya. Sa sumakawa paraogon niya impagtaat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan tumangkis dahing hakatantan, pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impagsabar daw doon hatu parkala. Pagsabar hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsabar doon hayaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw umatikat sumuk niya. Iban pagsabar doon hakiyadar sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin uno-uno na, pagkala, mabugat, masakit.
Ako di matay masin kita. Buat malengkan subay na to tay maon. Ingkatan hi pananam kato sin Allahu Ta'ala. Inbunga niya katan marayaw. Imbunga niya katan tanhi karayaw. Amo yan mga kataw tay manghuran ha akam Islam. Insubay hilasok na to palaum sin bigi jantong na to. Karena amo ini intay-tayan. Iurol sim mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dain hanabi pilihan pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta amora isab in tiranan iurol sim mga tabiin diara sim mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan da isab in mga tabi'in miurol habihat to indan niya sambil inyan biyay tak kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarayaw-rayaw manusia. Sarayaw-rayaw manusia, tumpukan si manusia. Amo na into gatos tahon nagsuno-suno. Amo na biyay tak sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul quruni salas. In sarayaw-rayaw waktu zaman amunain tu jaman nagsuno-suno. Muna-muna amunain siya iwan si mga kasahabatan niya. Ini karuan niya amunain jaman si mga kasahabatan niya iwan si mga tabi'in. Inhi katunya jaman si mga tabi'in iwan si tabi'in. Amin to yan. Doon hay ni manunjo kay painparkala. Simpagyanon pag-iman, pagkasiya pag-iyanon doon, yajid wayang pus, magpusog yung pag-iman, iban magku yung pag-iman, gumaan, mugat, dahil kato, hapagbog-bugta. Hapangagad tahasara sin Allah Ta'ala, iban sin, amuin, pag bial-bial si manusia, sinuno na piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag liso-liso si manusia. Pag ligap-ligap si manusia. Dunhan dumagdag yung pag-iman sin tiap-tiap hambuk din kato tanin. Amin subay hadya kita niyo imaagaw sin waktu. Amin waktu sa rayaw-rayaw. Hakatan sin waktu. Bihad to in mapatot orulon sin hambuk-pambuk din kato taniyo. Hasupaya di sumampay kato in piyag bubuga-buga sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyata sin Allah Ta'ala wal asri innal insana lafi khusr. Ibot pa waktu imano siya lugi. Nabangkaw, di mag-inu-inu sing ginhawaran mo tanto na hadya way napagduarwa, lugi na hadya. Bihat to mga kataw tayo manghuran na akama Islam, haupo-haupo pangadjian, amin pagganti na to ha guro mulya na wala siya nakasampay marikato tanyo na insyaallah ta'ala mura-murahan kaluhok turugaing barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.